material. Alright. Na ndipo wando mnyakero kwa Kisii County Basal Church Forum. Alright. Yeah. Sana karibu Reverend. Yes, thank you. Omutente benga karibu sana ase mu rubiro yogo to kone gore Karfan am Reverend Geoffrey Ondare Nsombi. Enkerebo murenda na onkorane se mu Josuneka. Yes. Na tabire karibu sana sege pinde kega ekeoro. Asante sana na karibu sana Lawrence Bishop. Peace Caravan. Ekirenga kiengere kitarachaka kukwanera iguru anene na kiyo guchokorekana. Peace Caravan kirenga kiengere tu arajimne kanisa. Matuka mange tu abere me kanisa ime. Pokea roho, pokea baraka, pokea ushindi. Yes. Lakini siko gali abantu bari sakarata ngine ndeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema asekero mondo yule yena alisiko tali abale baikire kwegena na ale sikali okulwana isegi na ale sikali okonywa na ale sikali okorama na ale sikali okora tobaikire tobate bwa Yesu Kristo. Yes. Na boy gotu katika tegegusi ulimwengu wa kiroho tumengina begegusi nemeikanera okolega especially mate narandi risiko ya kusia matanga akimonda wanza kera moko moria kwa sababu kisi inajulikana enze ya oboroge so tatoka sawatanga na boy kubune kataka soka siko boy kubune meka edie gotoka asinjira cheto ese kankia yamo nyasada te bana ba Israeli banjo kana Jericho mara 7 batagoro work so ine kitoka kolega ndokenga gonjo kana Kisii County ngima kutaraji para cheto kuchisabira omulembe ase black spots ase abantu betu babere bago kwera chiachali ando ngaki ingitinere koje yaro kabwene kabisa abana abarigi bacha baikaransa yanjira tunasimama para tuwasabagali tuwasalie mekele tuwagendane sabari mpaka tojuka sub county tojikosabira na twabe to goncho kana sengencho kosabira abana siasa baito kere se ito toko mwana siasa tayo kera ense weketu abana siasa ntoko bense tabwate lyomana na le family chibate lyomana so kana wetu sikono kokwana bana abantu osabira chichiro chetu na kokwana baruburo yomulembe obwancha nomagoko na tubeto kubata na office ya national government office ya county commissioner na office ya police county commander na AP asenye marobeli go kuendelea yabona sana Reverend intete tukwana regoro ya libagali no bune kyombe mwanya ko mukoira at least ya soro ngoro gusio mwanya gusia se bwangiga ya rokanenga maberera siasa igatire tomono kubwa chinse mo chinde bono ekyombe ekegia Kisii County Pastors and Clergy Forum ibaga kilia nyale ko bagikuira na kugayana asa maberera siasa nyale ko bakorkana ya asengencho ya gusiye ito na ende to yanchite na nyasaye na nyebwaterete ne chinguru cyaye nyingo tarakire abanyasiasa n'abashirika baito na ende nindutoko barandia nindutoko bagaya na sekere mangana makonwa koroka ko bakorokana n'abashirika baita bange babo na ekero tubuna barandia ekero to ikeire nga nkukwanira turaba nyasiasa baiga igotoko bakwanira ase platform yake moika na kebonya sae elinde mbacha ko ranga enseyega nyasaye obaire bono oseba tobaitigere magokabo na biranyarekane kintu amachi abosawo okugani kwabo nko baisa ko ba buna kuri nyasaye atagete korende ekero bakwanira abantu abasenge na baito Chishkansi ito no bagushirika every Sunday. They normally worship with us. Igongo tematoro ko batebinga egento tuagani antubune kanisa no morembe. Na gusiye ito mono twansire ko basabira buna bara ya baito kurwa igoro wo chance. Banyare kubwata na babegente ekemo. Neke na sama sabari to sabase sama sege besinagogi yito ansire ko igwekana. Ochake kurigere bu ya sobware na bakora bansire ko bamo ukwane sauti yemo obwanchane bansire korokana. Igo saba gwito ntubuna barandia noko barabaramo batabwatia kisegi na batabwatia mangana fuchendeyons omorembo nyasaye onyare gutawara Kisii County yito and gusi as a whole. That's our prayer. All right. Miona sana mancho mu ligeria mayete Bishop kana chaka ama yensa yemo na tabanga baadaye tutakuwa na bagele baito Parora batu machi SMS chabaga abatabanga yi ogwataneka kuchikwa yani libagaliria ya kanisa n'abana siasa best asumubekano engane twachaka twarora asense media yabo machoge borabu ase abara ibanyara kwa bakwirane biara kigimana maberera kainana tukaranani chitiagas Bishop chikurutwa asumusangirekano okemwika kwa nangengane mbema maralese njoli bolelio ekanise ngenjeno ko radio mulembo nyasaye asabantu banyasaye nabo gasabantu bonse bale bitongiri benyasaye nabo yugo abarai beserakali basabana siasa aba represent obarai bwense igabanta abana banteta bauti mbara bako president nyasaye na nabandi ba represent
obora ibwense katomiramo muno murandi atabalitangani abagocha babana baite bake muhika lakini komaite ng'abantu abaja se kanisa tubate mbarueta kurwa se byama tubate kurwa Kenya Kwanza nelie nenge koruko Azimio bana bagocha amo banta babate meika nani komaite omwana siasa tia I'm sorry to say this omoriri igama tekera kwara mo mondo nali kwara sikura nali kwara kana kwa maarufu sana ngo ngatara meti taraba mwana siasa yagatanga siasa kero kwara mo bonto abantu basa kabayi kubuya ngali kwara osire kura nali kwa bero mondo mate kokwana kumba buno bolire kero mwana meno mondo kokwana magendero no banje no moko bana kero bajire kanisa bibenge nyombeli baso tali nyomba mwa bagenda enyombere nyasaye batambe karonga na parliament ntabiri chiko saba tanya kokara siasa kwetani ogosaba lakini bawo kanisa yetero bato tenesa taka batoletera naende baso agotora maime bakoma naime baro bakabate mu basta ngaba basta basalire kanisa matukaega na nanje mbali gante kanisa yana basa ko nkwana obe basa ko kochecheria abarandi bali kanisa ngana onkorwa murandi ko koimba ngo kwega maguta singi 500 naenda bano naenda byao kade checheketega etabate maskani lakini kira ngeto mna barandi abe kanisa ngelinga otoko abeka bategerera nyasaye kumanyasa naende batema kotegera eliogire nyasaye eliogire mo basta eliogire nyasaye eliogire mo sasiroti eliogire nyasaye giro mwaka bwe kanisa ire rugire nyasaye ekara mwangere ko giro geriga okoera ko mwana siasa ro ko koera kurokobe gotabwate maskani na gotabwate njari choko gendonga watana kwa bera sengenjo na mono ekanisa ansira kwa baba na siasa baba gocha basale matabao nana kungsana kwa mwana siasa mwana ko gojuka nasema ga sengenjo nata iteshima yaya kero ke tomosike muno musu ina wango ga ni mekutana baba mbeka maega mate to asabire ntu ekero nayo kweli geli lakini nje ko bajira ngo sawatanga ke bambekere bosasa nyina bara intu tubata maskani na ebo MC abo majumbe abo yoweto taita chikura ka kanisa yana na boti murai ngo mate karanse bos kona kwere bos ya ngo jase mukutana wanjikire barasa ya ingyo tai wanya njinga ranse bos rene kona sabire na itikarabu bana wonte twera na maso ngo abana sasa baito mbasike tikanisa ekara kwangiro sike kanisa mo pastor bwe kanisa na ekara kwakorera iyo kwa bekero mwatane kano katietu na inu kwaro chalia ensemo ya machoge morantara okara kende kero mwana muntu maskani abana abantu bakora una Azimio na abantu bakora na Kenya Kwanza obu Azimio tenne kokwa na kwana mabe abantu bakogokera ekara ngo kumule mike ingingole ta liberera dio mo Azimio dio mo Kenya Kwanza solo kokwa wana aletera liberera mbuyankire ayoko wale mangana murwane mo kole mogende nchendi yo mwana abantu bana yep aso bango iga reverend abange batanga chikanisa chito koranga chiabire chiyo gosabirira eko garo chukubarigia kero kere no bwato muroberio bwa gachibwe kanisa into tokwenda twabaturia kibago chagari banyora ana organized forum inchirendenga aikwabekira bashirika kwanze kero bakabatangasire tenga yaya omochumbo ito amisi ngochi chale kumuraje mwesi muchiche kwanya nga bakire nonye bari batari abashiriki bachagari gichabayigo nga omurayo bongo chale kasiti mininga ikanisa tekonyara kwa independent kuchia semiroberi bwetania kubarangire bana siasa abasene cyo gusira imiroberiyo yamagata sikanisa chita ese enkwa magana yega ya kanisa goganyo bokonye kurwa sabanya siasa yabere guthigo niri gutumeka bobe une kanisa atebu ati ebitoke binyesaine lakini asoma ene mbolinga ekanisa nebwa nje isanegeti ne isanegeti otatigarende bara abashirika baito because they are Christians na borobonko chabale bata banga yaya ekomo okora kende muyegonde mwatu inyora wono ntubune kanisa sengencho tundagite gusekero ne masenia because ekero kurwa nyasaya go senia ko go kuro go seniwa ko go konyora as the bible says scriptures wono problem ne ringa okurugu kwabo ebago chabako beka na ne chinge gitari chingi ya mono barurange kanisa ge gusabirira na ringa ne tolibeke biya munyinto yonse pimwa gusese tegererete kanisa itukondiye raremerwe na itukondiye nyasaya raremerwe woisanikia nyomba mwae ama nabasomba baye kulinda sengencho abanyasiasa abaigana abasani baito naende naberira bariaito na borobna batata kiya inchua masoyega igabanta abaiga abande abashirika baito baita chikura na wabasende batanga yaya tigabagiche na baito abana baito bale bamura baminto bale tugwate ndo waje monyasaya kulende ba interpret encherende tariye yake na tari biyake alright bishop Lawrence njino mwanasiasa na chire na ro chiringi chiribu 300 usechi miss timiaka I'm talking about the besengi yani besengi ntene nenkwane ase chidaika isano nemo ose chidaika ikomiga mochanda nororo ngibona kwegwera bobe
kekogera ebesa na rure guchia gwa singi chobo koleri otherwise nene na mono ya mbia mano murali ndengiro be kanisa ywa ngoro ngaba ka matanga omwana sasa akoteba na baire gari mambio cha matanga ali ata itakuwa ne kweka ne mambio kwa mangana bere na tumete gari kale tumubere njina ruze sanduku kankwane baka mwaili baka kwa ne ruze sanduku so yonga na to sire so no kura somo sangar karata nga mwaili baka omagosalia matanga mosasirote sunywe misa mopasto nyokole misa ngase ngenyo na ruze sanduku no ataru ete sanduku elia kera tali era kogera kwa so aina maki bawo jabaro ekerota to kwa na senjo kote chibesa atali besa kwaru aina maki kwaru wase ngenje kero mwana sasa goja orweru 300 orweru 500 orweru 100 tabanga bonti kankwane to motegera kubuyo orweru yamo malikawa te basa takuya yobonga ke okuno gwata na abantu kolenga noko nyaura kwabo konya gwaje kanisa kwa orweru 300 inya sago kuna chiri kwarwa na indo mundu to gwaje kanisa to gwaje kase ngenjoro mu Kristo tuli kafiri twagochika otoje muntu nyasa ocho wagaje kanisa yao mwana siasa tabwa kanisa tababuti yae ti kanisa del parliament kase nago janka onyumera para ichire mabati ichire permanent ichire masaroli ene kanisa yae wekanya akaje no mu Kristo ni masa ko gaje so ndoko mwatana nanga mwabana era no mwana siasa tabwa kanisa naba Kristo bai abana banakwaya no madam egabana simba tabwa kanisa servano zozor tali matali kanisa bana ko bata njona sene mwaga achima kwa kyaro baba janda no muslim brati na anapenda kanisa baba kitu baba abonsi pi na abantu bechi kanisa baka kanisa chabo tutaiwa danga kinga ase bacha ngamba wene tukure mechango banyerwe lakini baba wete nyasa wabo Mwana sai bumoroberio oyo Bishop Lawrence Omambe tokusanga amonere neroro omunyakirogo Okisi County Pastors and Clergy Forum abo bagenda kwa konekia abanyala kwa bagutala chisemo nene county ya Kisii asigangenene yokoralia omorembe bono caravan peace caravan na Bishop Lawrence ngayacha kirete mwaro chenga mochando norororo ngaye thoti yaruwerete nande na kimogo implement tutarakwanira ngagati ebiri mogokora ase obukalirwa. Oh, thank you. Karabani ya chagete myaka 3 ya etire nyuma emechane menge yabete kusiga iga abasacha bakwengata bateka basubata baraba kuma tantu bagweta bangena ba kwanya ngo benga ndingo masacha ongeje net oyo moyo akitonya basacha bangosira bale egende kenena ka kwanitanga nga especially nsema ya mali bintu bingi bikaonchoka sana na ndiko mate matuki myaka ebere twachakire karabani to marani te bantu waje tukachakira masaba nasenge njogo tanga nabantu bakarusuka maiso bintu bikasoka kale bintu biko 10 abantu betu bakosambu tano kalisa tuarali tikato soka siko tote abantu molembe ntoki abana sasa betu bagwitanira matanga mukasokati sasa bana matanga tali abantu bakwirwa bo bacha kolemi bona andi baitane matanga ali bacha kolemi abantu matanga asalika erongoli yasinya mobero ya rutu baka matanga igore kanisa baburukani no ntumne kanisa tuwaralire toboke tokulera abantu baito tosoke tokwana ndase jironga ki abantu baito ekitoko korasa matanga nkelikia ekikore kana segete nkelikia nekitazi wa tole sokonga tokotanga basara abantu baito inkinya saligeti omolembe no ro kiregento kera mbijana utali ndagera mbiya mukao na ataka gogoki lakini akoeto molembe nayo mweto molembe na mulio mena yuko kera lituko osena mulia bukata mwarara boro molembe ororo mutalibu atirio mana basi nako soka gweto nagia toko soka isuko kwa kishenga molembe ojire sasa naona kwa soka toko na nyasasi para na kurangiri nyasasi mechi ne chikanisa mbalimbali otokutanga sabantu nyasa asese ni gusi ebebe ya gusi ewene na ndasu weto onya ka soko tara ntu bata bakamara batu bwati ile bali to nya sabera egere ile bali to litira abantu lyangentira abantu angakine abantu bali konga ntukusi sana no yambono ngwa kingu tunato konga entringe bibi yali ngansemo ebintu mne tunataka kwamba nyasa manyinga yatu abere guzite weni wegendere ko bamoyo ne chinguru. All right, ndike tengolete Reverend Geoffrey Ondari okwanere ekiro mwako kwera kiro kende mwakurire totebe ni peace caravan yo mwakuru nyate ko gweta by the end of the day ngwisira salo mwata mwakora assessment inwa banyene. Have you been able to achieve labda ngobekera muri target you at least 100% in terms of yo wikirania ekerenga gitaki umwakoye ekera mwakora assessment yino ase myake birora takabona umwakoyo yegenda taboni. Have you been able to achieve amarengo gose amaganyari ya prokene mukobeka? Yeah, enkora ikansore bade kero twa kodire peace caravan yiga on spikusi yeto beji parapare chiga chito chibwate hotspot ase amangana mababira korekana na ende ekene nkelinga emi antore kese chinga kiyo konya ebire bikobe ebiguswake na chinse usinene na sa hall unabona nguta kerutore twa yani okonyara mu kwa section gete mwanya oranga chi center chiroro chiri chinyinge wetani chinsa chiri mu bwate
lakini ngotema tore sana kuweka kamwa na nde twatema kubeka target yari ito ya tema se ekarafani bwende ko cover ya make sure yaro ya cover because it's a hotspot in Kisiland igo chiri chinyinge na ende twabanyine chinde cha to factory we know it nki ya tobereire na ende twamanyire nga ekene chinguru cy'umusunte nchiro na ende ngokora chire mirimo bono egasiga ye karafani bari batari konyara romete n'abakonyara ba tobe abantu bagakya banda abege kitayiga chingiyega chikola chingiyega nagikonyarekana bakumnyoke para ega nichi barimo baba ya ekene nkeringa ki saitani utumire chipara cheito okora mangana yo gukumi na ende amabe chikona nchiri tobwate chimanyekanete in Kisiland as a whole tobwate buna gaiga kona yage chino paka ikarukwe kona yo morogi but those things we have to change them because already they have affected our people even some of us we are very affected in one way or the other saying to in 2021 na nyorete kona yage chino lakini ontengi kia nyorete na nyoreta chari enkongu yo gukumi ya makweli lakini singencho na tuve amanyinga yesa renge se moya ito that one never happened. We are alive to preach the gospel igo bono igo to kokora mangana ya tumanyitenga chinguru cy'umusunte igo chiro na ende lazima to minyokie target yega une konyarekana obutuko botarachikoba. Alright, ndetengo irana asore Bishop Lawrence aseli buli litu ngayo munyakerogo assessment yena kiology. To me tumeenda hatua kubwa. Mata tuka manga tuwete barani ntwalenge hamo. Oyakora ndio wakoyo. Oyokora ndio wakoyo. But siku hizi unaona umoja. Ero bwato okoro mpasta yo mora kumingi kiaba. Chinjuke chigoja. Twenzi pito goja tokwangi ule mpasta ito. Ama tukaitira mange tuwa watu usiana kati ito na ba chief aba DCC. Abantu abasikari tu abana abantu bakora indubye ntoko bito but mewendo kwamba tukitaka kuponya inji lazima tuungane mna toja ke karavane na boko doranga no modi eketo imate to chaka kurese boundary to ke banonya munyangise bonja to chiki south umodi sia ko to nyere boundary ya otopoke uchiboya konya tayo modi otopoke so naona uhusiano huo ya basi komenga ke ekanisa na serikali ya kole gasam asenge njomo interest to na ya monga tonyoro muremba sinyoro bit because ndute ko sokaso kwerandia atoko intuba nyini to kwechangara chibesa monde ko to changa chibesa tuwabeka tuichikali chitu tuwagenda chikali chitu tuwachikali chinga sana para ekinenge ngaki omonto ri orali anyoro muremera mukae banchana ebiasara bire chirili agenda yagachwe gendera chipara chasa ekirenya sachi kwa chibebiya nonye to nyagosabaiga para bari konya korose lakini ntumate nyasa na kali kwa chipara yetu chiro osiku ebibebiya so ekinenge ganna tumia chip sana ense monke nkemnali go kwana nketo tara fauru lakini nkelinga bara ibande mbara understanding toko kora abande bako makuri kanisa hapo ntunto yokora genteke lakini najua siku moja watagundua kwamba ni kuponya umwi lakini najua kwamba kidogo tulimeona Wakatoliki wameanza kuingia ndani kutusaidia sana mawazo afuata mara ya kuangalia sema pastor bishop kwa kwenda koraiga so nashukuru Wakatoliki sana by that kama wakuje sana lakini wengine wanatusupport mwisho ni tuangalie pale zigete tukayo breakfast tukaline pale sema tanga bana moko ende caravan tukatubata ntasifanya sasa so na watu wakatuombea vizuri so ikiendelea kiasi nyira kama ngaringa ke obu amate bwito na baadhi yebyo abarayibande abakaraba nabantu batabwatiki bakaraita ne sadaka bakoligi washing time but yabanta baya banda support mareka birega kera otora senjo ko weni ense ko saberega bana yeto ye libali yeto ya Kisi County Nyamira County base ni wese kichiro chere obasaba bwito ngake omura yoreke ekerogo asikwe abo muyaba to mwana kero nebukanasa ngo borayibaro na kotenga kiyae ikondo ko mayeli aruoro yorabo muyabo mobe tunamwombea Mungu amsaidie bana sana margo bano chumo ligeria mbwate abageni bogo kumya kuruto chaka amayaya Jumapili nanya koleta abageni buna batukwanere engana enditokegima igoro ya Peace Caravan oyo no morogoli na takobo kwari wa amona babwatani anene kurase county ya Kisii kurunga pastors and clergy forum kurase county ya Kisii kirenga ekenene no kwanekia abanyere ko baba kuralia omorembe. What is your position, for instance agwetania kuikera barayeba turochanga umurogolio ni go kwariganirwa limo lyoka kumwaka mtwe bono ekero to kurigereria sengencho okoreta gwitu umurogolio lima so mwaka asengencho amachukumu to bwate ntubuna barandi na mange negas to bwate ni nyinge na ende chikanisa ne to bwante abantu ndo bwante kwikera chikanisa chinyinge isiko ya Busi na isiko ya Kenya emirimo ne menge
bono igo togocha twabeke ngaki yiga once in a while asengencho twanjiterira barito na twanjita abantu baito bono igo yanyarekana nga ching etokominyoka ne chinga kino tokotanga ki chinga ngaki chiri chinke sana lakini tokwemigereri mpaka twakishenga twaikeranira magani yaria atorengeta semuchito usi na mono usi yaitonja achete nkuma ninginyorete gonchari nga yaitonja akumete ngakieria 208 ngakieria abantu bayete ogukumia abantu ba enyama y'abantu gatyoke nsengi babonjani ngima ekagenda baka nkume bagatabanga baka basongo bakamanyanga abantu barokingo sampo bakalinga ngakikari konyarekana wone bintu mbiroro na barandia ekero tokoligereria toikaransi tokateba yaya tekonyarekana ntuno monyo obwate obwansu bwaye ntunetaya ekora baba oburabu bwakora kikwarokana ntuneriru beri gosomeka wono tekonyarekana tole gusiye ito nando gutyo kubokore kibugiche ekagera tukabwata tenganya bonege ko banakyo tigato manyenga shetani takonyara gusiye. Alright, Bishop Lawrence abange bagotanga umutinyi 12 no chinguru cy'umusunde cyikuma kikorokana sana cishere abantu bagusafiri ningi mutabegera to mutinyi 12 ona tokuligiringa no mutinyi 5 umutinyi bana maene nali chinguru cy'umusunde cyokole gasi because chinga gejiga kiro montongo kesara so mwaka katika ulimwengu wa kiro lakini kwa sababu abana baitunguse kwa school nalipata tukobeko jo training hichi kanisa mbalimbali conference kanisa nebwate mikutano ya bagaka ya bangina kuseko mwaka nalitoka soma annual channel meetings so ngaginya ko bengia kwenye beka mutinyo kolekana and that's what waje mutinyo 5 komo je ko mutinyo tabati bintu binge mono egera abana betu bali no bali school tutakuwa tukiwaombea mnatoka sabana kesho wale chieta mtoko sabana jinge sana mpaka igoro ya media and ko basa beto baada nini nalimo ndibwate item nani ko sabero baada ntoje komisa sabera item yeno media ngo sabero media sana sengenjo ngore tabara abalingia sabanto ngakende mateni sabero montongo na mugotangasa lakini ngo wako monte kanisa ko pene ko gorba kamutangasa ina maye aya wana yakoro kwa makoro iko ngota matogo sabera chibinte biga nyasaye tadio December na January nyasaye ni kala matukonso no oto somo tinyo 5 enenga kingia tokunyura kire na kitwate kire meka tokubwate meka na kuzimu emeke yoborgi yego cyanga abantu nga December yakira abantu bakujia ajali mbali no yobona abantu bakwete bona embrete abantu abange December tore abantu bakule abandi bakwenga ndali no montako gajunga uli rwero ngo uli kwengenda so hiyo vitu vinatendeka na ni Mungu atusaidie sana lakini I believe motinyo iga no bwengenjo na ende toli permanent na utonye tonye kwa motinyo kianda okay no motinyo komiso yake tuliangalia mwezi ambao kanisa sina function nyingi za kufanya bimono sana ntegete tu ototebi error y'abantu bari ngabono somubeka no litikoria ngyo umuroberi yo office caravan nigoranya ko bokira nasema ke tole mambia togochakera gari kirina kona mbaya ali sekuru kuange kone mbeya rete gati kona yabo mpako bonchari na bugirango kurwa gutumanya ko genda tabaka tuonjo kebucha yani tuchikubwata bugirango alia section ya bugiranga singe njontu arenge on Thursday ntu arenge kurwa etago muino tukakurira katika bera alia etago sai nyakeyo no abegete ono mambie toko chakira kona mbaya gusiye itumbaye manyete abantu cyacari cyabero kinyinge ande bitebinge byabero byo korekana byo gukumya ono tumanya gonjo kurunya cenga butogende no turu musafaro ite karfa no eko ndabwo togende paka tuchiko soa Nyamarambe igo eyoli tukoria mambi igo lile bisi sana na ende kisa tubate kiri chinke mono lakini ngote matole wikira nisenje gasieto ne yake muika tutukura nesegi yake muika one parire kero tuwatachira ororoiga no nye bintu biria ebirecha bya kwani to sebaka tamanyinga butukwa abanyabo gesunte basiara bakore bintu ibe ntubono twatiga amaraika nyasaye alendete chipara cheito na ndeke ne asetua tachire asetua kolira masaba yaga chipara cheito ntubate testimony nga mabetari ko mabete mabubi yabo nyasaye mboro na mabetanya goroka no bono Bishop what's the role of public what tuntu atoire chin seme kimochi weta nyakeyo ngati yabo nyakeyo tago sub county on mambetole kuja south ito Nyamarambe sub county na maleta yako tumekabere maybe no kuja south osenya mbele Nyamarambe sub county na tena toje konjoka naiko lakini ketu alwe kona mbaya alia sabasika baita abantu bande chusiga talikale mano abayi bali baita tualia ali baita kibasu ndeto mako enda Nyachenge
nantokora masabase amatabekani amatarangore batanga matabekani no abantu no chinguru chikomerana chinguru chomosunte so tunasimama pale abantu kara batokobugie sofa dige sofa no nyumaete egetureli kilitoko kubigitole twatangazira ulimwengu wa kiroho kwamba sasa vita vilikuwa tumeangusha ngozi ya tole chumvi ni kuwa chumvi ya dunia ndisi alafu na mafuta oil oil tugusera tolaria then tumekwenda bato proceed baka umujota baka turabera ligeti chiro lya tabaka maria tusebente bena bantu hao bawe kuchama sabaria eroli y'abashirika ose y'abantu bakawaida no gutaka bache bategerera namba yemo tubasabere barapo namba ibere bayiweri ugi lyo molembe tukwana barapo endo gyato bachi ku implement ekitwachi okora kwa sababu ndonga mna ndo bakubiga nane mbuse kwatenga otoete toko kwan oles bondi egera o implement ketwa kwanaria toko ruense meheria tukinya sai na toko tangasaiga asi toko genda oyo okoroga anya kwako kwaeli inyang'au yanko nyakiro wanyang'au iranoro sana yaberobe that's why him yako era otoko tangasa tiko kwa kuruma gaito na inere liwale nyasai na atoko tangasa bego oyo konya kwa ngamarunya kubekere baka abantu chianga chaime koko ekotore kyabugiranga nasole iko yatangasrobe ini ulimwengu wa kiroho so I think tikabache mambi tunaanza saa 3:30 tutakuwa tumefika hapo by the malaria ndakio kumingalinga tuwakolere korwa nyamaje sub county tuwakolere masaba sub county tuwakolere kurukanyanya ne tago bana toko kwenda kuja tumekora twende abisi kuwa lenge bana ogembo tarehe 23 ndani samira tumekwenda 27 mara tumekoja tarehe 30 iga kitutu chaje south musoja toje tarehe 3 mutinyosta ndani mama kana bwana bonjali ngonyero ka state house kiano chamani yako enza maya aliana tarehe 6 tumekwenda kise central yere headquarter yetu tarehe 10 ya mwezi wa 6 na watu jokole karfani yetu yes aliga okorokwa Teresa Ombogo watching live kuruchinse mocha Saudi agoteba mbiemo na sengicha bakoleli abwe mirememia bago korako abarayi baitu bagi siasa bali gotegerera alright oseko alright good morning ayagotanga ga good evening bono iga agoteba ngambiemo na sana na kuona kuzo ay right nimekupata asante sana Isaiah Nyatundo Musongo uruchise mu cyasyo Kimau Nairobi autabanera no wale president agenda tukoba kubwatia omorobelyo muhia wa Kandara autaba makini president marago ya bona chika kitogenda tukoba togo sanga amona abakoreri bo munene abo bagenda tukoba kwaligania omorobelyo o peace caravan uyo kona rakobo kwenekiwa buna banera kwa bago tarachinsemo autali ntunde ntangani kigima kubatakana na Bishop Lawrence nekotaba ngoino mwako gatatu omorobelyo kona rakobo kwaligania kiro mwaka unenchira yemo ya oko ikirania amagani amanya bantu engana eye yomorembe nande ntegete abakoreri bo munene nyare ko bayingwira na asemure kekogera abanga batabanga abarayi bechi kanisa banyare ko bagotumiwa kwara abanda bagweso kibago dekele live atenga wetane nje ko ba Bishop Lawrence Mambia no mwake kurande nanje nini no bosibole bogo tabanga Jubilinde bogo tabana Azimionde nonye bosio wa matabau ye kanisa Bishop want to challenge you kora abantu makosonaro yes bana nyabwerule abano wako chikoba ya siaende kora nyo cholere kera ojolere ko mwana siasa aifanya na afanya kwa haki yende yamabere nito kago jenje makosonaro no yo gotigara mataba utagotigara na kora nyasa ka njo ne chigasibire chingenjo sana lakini boigo chole gas ko enda manaya chole gas umuntu na ojoro bolemi ondo ojora kutuka bolemi lakini ando ojora kutuka chinjoke na andi waro ko bolemi lakini joke ese yabone tabauti no bokombe mugondo chigasibire jire tabauti lakini jire gas yema ngotabanga ngetinde ko kane muntu boli chikura sena bwate kadi ekura otherwise kanga ndo wakakura kangera watolekere kutukute kadi ekura but na ndo ko bwata tajoro morai kero wajoro morai ngai kwarukwa ekero wajoro morai usimangi kwaro na joro mulemi ngini njeningo Wanyangu wake kura nyino mwana siasa but siasa ya nenga injira kingo nyakora siasa ya nenya kola njoro murai mwali bagagendere ngurunga ya ngokiri ndete ko songa ko mupira aye karuira ini ekwalenge soe na no nyakole biya
to burukani chikase chibere nolete obotantano kwa sababu wanasiasa wengi vile nilianza na kusema obanye to kwana bakora menya abantu manyete babande bakora amabono konye morandiro gotina kora ma even gavana no monto bosa ntuna basaja tulimo saja wana abantu bande bagoka lakini ogurwa bina point yake bwana point teyo lakini abantu bagogire bagere chinkobi so igonga lakini monto ole ngonya sae no kwana sana ngake senata kende to isaine kenda no monto bosa no mukana ko kambere nyomba to kwana igo si watu watanza kuangalia ngakitoko manyetole so igonyo kora to kuwenera gasi kanisa agende liende toje to ntuto sabere oto esata kanisa me 10 tora kanisa nyasa agenda yoro sana Reverend Geoffrey Onderi achire ondari keno mwana siasa nde tuachire na Lawrence bona ali siriri ta bishop na tuabera na siasa babere tuachire ase okonyara kwa gukora gukora kwa misi orule chishiringi elibwa musini na Lawrence nere orule chishiringi elibu 20 na ibono guchipoke ule kubasabera ule na ndi kukwanira urigoro ya misi na Lawrence gaiga ndege tulire kamera elia engirora nara kwa gukwana sawa shiriki abo bakeraga mbiemo aso muchango bwa misi na Lawrence bono ekero amisi na Lawrence bachire buna baheshimiwa bayasiasa banene ase kanisa ya ne baletre 15 na 20 bono rende umweshimiwa misi na umweshimiwa Lawrence barakora magoso manene kolete ebitoke byabo birigo babireta taringa oyorwa misini agosabirwa masabeta bauti no yorwishine masabeta bauti na bonsi n'abana banyasa egente getanga ndonde kumanya abanyasiasa abayiga ntori kuba enkoro yo monto nerego ego determine nkia akora ego oruweri oru million yemo no yondarwe shilingi 10 nabeko nyareka no yo 1000 orure n'enkoro yayo gatega kenyomba yo monene yagachubija no yo ruwe nyinge era igarwa erinde congregation ya neons emwakere chinko byetebenga oyo nero isaino boga obugambi lakini okuruwe enkoro ikokubwate chinguru chinyinge kubwa okorukoria abantu bakorore igo abanyasiasa baminto komugocha nchumo mayetenga igo mugocha gusibwa nyasaye igo mugocha gusasima ekanisa nyasaye ekekobarora tarimo kwata kibese kino chinyinge elinde gitantani abantu ekanisa igo mokoleta bese elia nyasaye ayo seneti na inu monyo romo lembo nyasaye alright omolalia yes na bwana betimba sabera kawaida nje alright kwa sababu konye ngo gopima naye ngo konya kwa ende kanisa kwa 100 nje kwaje na kwa 20 asa nje kwa abasirika nabake ndakuwa na kwamba una upendeleo iko moyo ndo kusipoka kugosabera ngote thank you lakini ndani ya moyo sitakupokea kwa sababu abana sasa bange bako ende kanisa babu abasirika bale ngabarabo owe wikomi erumbira ko imoke ogoba kristo nenyo bato kwa the same kanisa kwa gacha 40 by 60 nili na bekwa jaba batya nge kwa sika bara bange wachi menda chiro kaniki bachinge kweba ngake enjiri kanisa liko waje paje kanisa ne na bachibeka ine eta bauti ombwata bashirika bake uli atwala bange iwali mwana siasa unaacha tingomboke ya kawaida ingo nje ngora tala naona no mayetenga kina mbere mwana siasa tunawatumia kwa sababu ndio watu wanajua sana oyo wate kanisa ne 20 omaya kwa 1000 ngai kwanda nganinje na kinkwera ngere talinta etibesa nada basija lakini kwa hilo 20 ngati kango 20 na bisa banyanuka era ile 2000 anti wana mangi kingo kolenga sababu ama kutagire na ronyu moleire eta bawuti abata bantaba ngatola ntabake igo ngasenge njabata bantaba kwa mwaji nyinge so igo basiali tienera kogera tiendoranga bonsi ozo muntu iga no mukere no sinyasa ya yemono sana sengiche chinga kine biro bishop na reverend nimba aligani na inde rokende Jumapili yo mwelio chinga kitochiko batu bokore karabaniye turarigeri gatie chi challenge lima itenchiroro chinene rokende mparo abauturigeri no yokuruchinse cha Michael bariko kanenga na nyomoro biliwe karabani nigo benyarete mono kiasi kwamba batari korambari no nyoko boko ondatenga yaya igari ina bongo yebeka maguta erukorusuno keche bakale barato tunyara ko batu kurigereria yo chinga kitrana ko batu ka meanwhile konte ketemo kwane engana ye baraka na leo kurukwa dali mapendo watu Hello Ndizi TV ninawapata hawa watumishi wa Mungu hata kama niko mbali waombe mamangu juu amekunywa madawa kila aina ya dawa but hajapona kuna shida yako nayo
pia roho inamgonga sana, but sijui shida anakuanga nayo ni gani. Kimoikira naga igabono tokorera nitwensia sobwamo unaweza nena neno la baraka. In fact to melinga lyo kwa amongo ni asale botoko bwale ranyo mole nda kwa Yesu Kristo. Amen. Yes, etwate banga amongo yo asale nyasaya mubweni naende arikave asiritari ya Yesu asobwango sana. Biamono sana singi chinga kinebiro ingana yo mwele kigimase chisekoni chingso. Tikande banga muna kwa mchiko kwa nsile kimwe kanokora bali banje de karafaniga tunatumia pesa nyingi njiani na barande bako bakwemiga maite sataka tusingi 20 singi 100 ndonga Nairobi leo tanga ke panda mbego akusibindo bimbe bana mbego abantu ba pastor bakwere oyo wali no moyo boko takutendeka senyasa amekaribishwa. Yes, thank you bia mono asenga nchio moraria asogotoka tware ni studio this TV tumeshukuru sana. Again tunare bateba na ndaba gusiba ito asimore monyare ko manyaringa neri moto ko neri mo ndinga e caravan yiga ya Kisii County to wonchuka na yo surround iga ebe saige korwa asemibuko ya barandia na ende chikanse cheito ime monya siasa taiyo o support ekyombeke kyo barandia yonta ratenga kya banya siasa ba support ya bantaba tuyaya yo to we support, we do our means your transportation, everything we do it just comfortably tutabaye mucha ndo bwensi kolende abashirika baito barabuto abausekaniri twabata biri karibu no ndenya sago kuna na bago support ya sakonyara lakini teringe kebetererio nyasaye asago kunira se umoyo wa kiwe tokorese karafanya tokore ni Kisiland. Bimono sana tosanga amono monya kerogo bwa ekyombega Kisii County Pastors and Clergy Forum Lawrence Umambi na bigo Reverend Geoffrey Ondari. Yes, right. Abo banyara kwa wikirana ime studio asante sana. Thank you so much. Chino go chagusanga amuna ndu tujara kwa batoko bataranera kona kibuna chivi cha mwana yogo chira senchira yogo ikiramu niga kwa Sara mumanyi letera ngo kwa Joseph Tamisi na kwa le oborigereria obyago merobelio ko bwate tomera namo nae chise sato chiapo no botuka so kumanya mange ayara maya togera toko batoko batere kurasa meseito ya maya. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Karengera ryo gushaka korosia cy'inkubeta ekero kolenga no kumanyibwane kera ngo mayiko ligereria cy'inkubeta cy'inyenge niko chikorusu wa chise chisiko ndiri kutoka Kenya kaiga ainga iko ruseti umanyobo karanga ntate ndarosiga nisego beka yocha na beko be inkubeta. Initially kanga chagete about the korosia inkubeta na chagete kutroje bichuchu. In short kwanza na kaunile bichuchu amo kamba naro kaunile bichuchu ukambo yekala ariko ni bichuchu umwene rene improve kenyeji lakini bya rengo bya chicockerels ili bitari gukina. So it's applied to me almost 6,000 chicks. I sold to the customers kana baonelia in one or the other after 1 month because ya rengo at a span of 1 month kana baonelia na kora bichuchu bikanga ukina customer chikacha bring a complaints kana bacha koleta complaints nga sinyuna kingo kora because I've already taken the profit. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime
na isiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha konye mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo ere bomo kongostengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba imeyandizi TV eri tumumanye omokungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu jinsa ibere chabo tuko na Dorcas Kemuma. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Mungu anajua siku moja utaondoka. Lakini kuna maisha ambayo ameweka mbele yako. Lazima uishi yote. Ukisikia akili na kuambia ujinyonge, ujue hiyo ni pepo. Haitaki uishi maisha yako yote. Uishinde, na pia mimi nitakuombea, tutafanya deliverance, hiyo pepo ishindwe, uendelee na maisha yako. Anything that wants to kill your life is not permitted to be with us. Mungu alijua mtapata shida, ndio maana aliweka hii gifti iwe available, ndio muendelee na safari. Mungu alisema mtakapokuwa na shida, katika safari kutakuwa na shida, akasema mtakapokuwa na shida nitafanya njia ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 10:13, he will make a way for you. Na hiyo njia ya kutokea ni leo. Leo utapona. Ambia neighbor utapona. Mwambie tu kama unaamini, mwambie utapona. Mwambie tena. Amen. Utapona. Sisi ambao ni watumishi wake alituambia vile tutafanya ili mupone. Si unajua Biblia inasema Mungu hawezi kufanya kitu kama hajawaambia watumishi wake manabii. Hiyo ni Amosi 3:7. Tena Mungu akaambia ninyi ambao ni waumini mumwamini yeye na pia muamini watumishi wake. Mambo ya Nyakati wa pili 20:20, Second Chronicles 20:20. Muamini yeye pia muamini watumishi wake. Asa sisi Mungu alituambia ni njia gani tutafanya tuwasaidie. Na mimi niko hapa leo kupeana msaada wa kimbingu kwa mtu ambaye yuko tayari. Mimi niko hapa ili watu vichwa ziache kuuma. Ile mishale iliyotumwa kwenu nirudishe. Mambo yale yameandikwa kwa Zaburi 91 yatimie, kwamba magonjwa yatakayokuja mchana na ya usiku hayatakupata. Ontagete Mungu yekana libago tomagia etakiaga enda kuchiari kira na kia matenga ntomoro chia around. Amen. Hizo rahana zote sifunjwe. Unajua kuna wengine mnaopata chini ya rahana, unajaribu kufanya kitu hakifanyiki. Hata familia zingine watu wanataka kuolewa, hawaolewi wote, hawaoi wote. Hizo rahana, we shall deal with them today in the name of Jesus. Amen. Kazi ya rahana ni kufunjwa, na Biblia inasema rahana ufunjwa kwa upako. Ndio maana tulipewa upako. Isaiah 10:27, curses are broken courtesy of the anointing. Yesu akasema Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta ili niwaletee maskini habari njema. Sikia, kama kuna mafuta, maskini ajiandae kwa utajiri.
Na hapa mahali mlikuja kuna mafuta. Ambia neighbor kuna mafuta around. Awezi mwana naonale mtu achandegete, lakini ndipo wana tuamanyire. Najua Biblia inasema nyakati za upumbavu Mungu anajifanya aoni. Inasema hivyo, ni Matendo ya Mitume 17:30. Nyakati za upumbavu Mungu ajifanya aoni, lakini bwana kuamanyire nga raana ufunjwa kwa upako nila. He says the burden shall be broken because of the anointing. Niliona madam alikuwa anataka kuandika hiyo, nilisema ni Isaiah 10:27. Nara kwa watu aroma yoguko ni Isaiah 10:27. Ndio inaongea kuhusu upako, na kitabu cha Luka 4:18. Mahali Yesu anasema the spirit of the Lord is upon me, he has anointed me to bring good news to the poor. Ukiona kuna mahali umaskini huko miongoni mwa Wakristo, kitu ambacho kinakosekana hapo ni upako. Ekitokorokeseke guzi ama mabuta. Ukona mwako wa mabuta Onyasai. Mwako wa mabuta Onyasai eseke gusi, lakini ametiwa upako. Kwa Kiingereza anointing. Hiyo ndio inafunja nira. Wengine unakuta wako chini ya rana, watu hata kusoma hawasomi. Wengine wetu ni Mungu alituhurumia. Leo hii tungekuwa hata wachungaji, tungekuwa tunaosha magari sijui wapi. Nyasaye otokonye tu. Nyasaye tako nkonya ke manyego kireti nkonya na injo muntu. Ne baka noendera ko ikankonya yomo ni ntaba konya mwesi. Imeyana ni matengo muntu yomera baka konya ke. Na ende ni matenga after today omuntu narokurwa neraga nda konya omuntu. Ti ngoja mutu arondu bosa. Oikana nje tora ka muntu akamagaho jigo konyeka kangonya omuntu nera cha konya oyonde. Network yebene na yabantu bakonyagete. Hallelujah. Ningobwo monene ningore yange abantu baligetie kogendesegi ningorigetie areta bamwabo bachego konyeka tibachagosira ineremero motorega abantu baminto bakonyeke minta bana banyasai wikato konyeke. Yusufu alipelekwa Misri. Ndugu zake walipokuja aliwaambia, ninyi ndio mliniuza, lakini msione ubaya, ni Mungu alinileta mbele yenu ili niweze kuyaokoa maisha yenu. Hata mimi nilikuja hapa, kuna mtu aliniambia umeacha kanisa ya Wasabato. Nikasema sikuaja, nimetangulia mbele ndio Mungu aleta ndugu zangu Wasabato niwaambie muroche abarogi toko basaiga abanyamesira toko ba ina bantu baminto tunabana abamo rogendo rwigoro. Haleluya. Ntona kobuna kende baba anya toko buna tika tobuna maliko totebe ngoyo taigo kwana buya oyo gako ngainereria, lakini ebintu binde byose bineme kono pi. Halo ntweka to arengeza ese Sabato to taranga inkibono toko bona baminto intwe aborogendo rwaigoro nigotogotebania yaramabe nagotebererania yaramabe chingaki tobwate chingemono chogokore meremo ya Yesu ribaga lyoko nago chenchana tokole mere masobwanchani. Gosoro hagi oto taigo to tanga ina abuna machara antanga ina ngaki ibone ngabuna bana bamino bona bana bamino bachandegete bako na korogwe kanyorali nyasago konyori chibesa ondo gore skimu magozo kiero banganyi gochio anya bana bawo bako na korogu bakule omwana oyo mabe moyo agenda gore kitale arabanganyi gochio mwange na kinya sana etereta bona nkimogu wangira Wasento konya katokonya muntu. Unaona huko mahali wengine muko kuna mambo hamjui. Ninyi wengine unajua ubumbafu ni kitu kibaya. Wewe uko pale unapatia mtu miguu anakuosha kumbe anaweka kwacha kuwe misumari bigo ko beta. Muntu ndo koletere mesa kwali kumbe nesubu yo muntu wacha endego koroma chialisa. Wono muntu gataka ni wacha watana aye. Ni mbwato bobisi.
tagwanga mono na bara gokonya ekera muru aba keso kwigena wakati watu wako wadogo kwa imani Mungu anawatafutia njia. Usifikiri yule Yesu aliyeshinda mauti ndio yule ambaye malaika alisema atorosho kwenda Misri kwa sababu Herode anatafuta. Wakati Yesu alikuwa mdogo angekaa pale kwao Herode angemuua. Lakini malaika akamwambia kwa sababu huyu pato ni mtoto, peleka yeye unipatie time niondoe huyu anayetafuta maisha yake. Taribo mwaga telde kale. Aba minto na mwinyole keroye saibole to Betlehemu. Nyasa akabatumira bamalaika bali abayibuli baye bagate batwigure Herode ni gali getyo bogi mabu mwana oyo. Bode ekere Herode agukuliginya marambe magoso kiaro tamego Jesu murwabe ndara diri ne Herode gago saa omenye ko irana aya to kumanya bono ngakiakiri ayo goteba liriba ko na ogoli badana rere sagenda ntuma dio korage bisa so muganga gete kumbe no olega ko na gotubranga by faith shall live by faith I shall not die I shall bana okuni bana wajite go by faith we shall overcome. No weapon formed against me, Isaiah 54, that shall overcome. I shall, Psalms 118 verse 17, I shall not die. I shall live to proclaim the good news. Psalms 113 verse 7, the Lord raises the poor. I shall never be poor. I am a rich man. You prophesy. Unajua hata Yesu alipokuwa mdogo kuna mahali aliendanga. Na Biblia inasema aliporudi kwao Nazareti mahali alilelewa. Kwa sababu mule kwa siku ya Sabato akaingia kwenye sinagogi. Akapewa kitabu asome. Na alipomaliza kulikuwa na pepo huko ndani. Akaikemea, wakatoka nje wakaulizana, "Ngayaruseti chinkuruechi." Etaketeke rogocha kuirana babolinde yarusi chibesa. Ngoyoleta matoboli no muchanga Agnesi takwete ya Agnes oboire ganga na iga no lete kosega abimbete kumbe Yesu tiga Yesu akolega kona so montora oiwete kingo kwana. Hallelujah. It shall come to pass. Yes, God is not man. It shall come to pass. Kuna watu wanangojea ufe lakini tunasema hautakufa kabla ya wakati. Haleluya. Yesu akatuambia sisi ambao amepewa vipawa, akatuambia namna ya kuombea watu. Alisema hao watu muwawekee mkono. Marko 16 mstari wa 17 akasema watakaoamini wawekee mkono na mtawaponya. Na pia akasema kwenye Yakobo 5 mstari wa 14 kama kuna mgonjwa miongoni mwetu aite wazee wa kanisa watakao muombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Mstari wa 15 ikasema ombi hilo likifanywa kwa imani litamponya yule mgonjwa, na iwapo alifanya dhambi atasamehewa. Ikote wedinge bibasa na libigo tanka emiujiza. Otabe irina be miujiza ra pasiko kuburuka nake. Halo. Ode ndo wikarasta koma tege ntokorta to kona koteba imabuna ki umanene dende. Nkentanga. Na ya kwa Mkristo maete ekiara na sengoro yao ekiara okwegena ngigo kobera asengoro na ase omonwa igogo ikokwana okwegena ekitabu kya Barumi 13 gotebo kwegena kwao okura somonuo na sengoro yao yobono wikona gukwana nga Nyasaye bono na manyira aronko bwenande lakini arego koboria egento keria na kwante maragoba nkentanga ekiara bibeto gokora birara kabiri ebyo okora kurwe somonuo na somobero bibembiri binge nokora deba nyoko embereye chagoso moli egetakoria negetago nyora aye negetago
na Biblia inakata kiko atorekire o make sure monu to basa kwa na mangana amabe ekitabu kia Efeso 4 verse 29 na bego teba igo o monu ikere bibe bantu ba okora birigo ruasa nyinge ibire asomo bere na asomonu na Biblia danga yesa danga ekio monta koria ngeri komokora obo tachenegetire kini ekige korukurime yaye na kigego salia ege chondeke yani olinege tondo bosa tiga mangana ayo tiga na kabisa wacha hiyo maneno ene mbera yani oliero na maremu utara wacha mambo kama hayo umeokoka bwana umeokoka. Be serious onye ko nyomire ebati ngeno bwato musacha musike si ndio na ebati kira bengeno bwato mukungu mwanje those are commands ngake moko ndigiriga osegora wango sabero tameko rubuo abu no koba hapo ndio hapo kwa hiyo mume Mungu alikupatia ekiagera mukungu muya ni ngokoru Nyasaye no musajo muya igongo kwa etoyu onyo oncho irwe oje musacho oli olikuwa bwato ko denga ani sweetie akina sinyiri kurara ngwane ringane limo nero oli bado lakini katika berega mba umirana no muntu nonya na Adamu ga tu mukungu muyokoro kwa awa mukungu oli ekero baje kumira no mugako yongo gotebia akaira na gakoria matunda bakaneti bono usangio mugako olire gento muta mwakorite nyangi da ne chamwa waka gojana tari ero yo tigato kore gento tumanyete tumuira ni back to normal mogendero bogima tigato maroi tigato roi shu mugako yingyo ko mwangera tigato muronge bono chikona korigie getabura matokene kuro na ito ni mobocha mubaroka wana baburaka na ini nuone tako uraba ntabasacha rigina yoyo momne Biblia goteba oyo musacho na tadi oyoko bono onyo mugako okure ingina yo gochikurero yo mugako yale moyo nero tigana ko babo no yo kwereire Biblia goteba onyo korese miaka 60 liyo muntu giteiga oicha to sabere mores mokorori gochi la si network ya obuya inchu mugaka na nero chandegete nero mungno ya gordeki achiete oiche mombo olionya abana baho bakinire mbago takorete mukunguka naye bana baho bakinire mbago takonyo muja segete oiche mbae formula ikiara karokopo mu pastor egente ketangania okoewa the spirit of wisdom and revelation na bango kotebi na kioko koro osabaibu ona ayo time kero monto obwate musacho Jumatano uyo Aramisi uyo Jumatano uyo weekend lakini Biblia da bango mubura kote bwate tibuya nonya kali moyo iga akwet lakini mwari gero jinsega nkwani yango iga sama kosa ina akorire yo Biblia da banga ababoraka babu ente ko konyo na baboraka bara baboraka bori nani ya miaka banga umuraka olensi ye miaka emerongeta na limo timo mobeka segetavu kia baboraka ancherue asoke anyora no na abana akini egesako mutangia kamwana kandi kanyo muturastia kale miaka 21 musacho yari kwa ndi pipigi ya mwakirensa orori digoro otindekiru pono karabune pastor nchene muboraka ayene dem tikebinte byo kwana ene dem e party abetembe lore ginet e party abetembe ngakiora abe muborakati miaka 21 kwanya wekira na miaka yoko nyomo mbure bwente ko jakera 24 e wachite mapema e boyfriend yao e party mbe yakoreki ya rali aja de miaka 21 nga omukutana baboraka indagire muguru baboraka ganyoreke mondo kire miaka 20 indake manyoke bobe uri oyuno mondo gojo mukutano bwabasai 21 muboraka aye no mucho yo se va gotige to andre komenya no cho batige to goja ko bongia bamura bali batige te vos pilada te goja ko bamura me goja ko na boka igoro yao Biblia watabanga omubora kabori baligiri agege bunge kitoba bachikona kusomia bantu sobo ekera se Timotheo ya kwanza 5 mstari
wa 6 mpaka na wa 9, whether no widow may be put on the list of widows unless she's over 60 years and has been faithful to her husband. Mstari wa 6, but the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. That is 1 Timothy 5 verse 6. 1 Timothy 5:5, the widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. Umubura kabuya kene iga koriginya sae botuko na mugaso gako musaba amigolere nchira na ndamo ogokonya. Nkwani yango igonya na abasoma irebuya. Masomo inomuya. Tabi neighbor na kito kole bintu bire boronge. Bora niko na kazi mbili ya kufanya, kuwaombea na kuwapaka mafuta. Kama kuna mtu anaota ndoto mbaya, hiyo imetumwa kwako na shetani, itaondoka. Ndoto kama za watu waliokufa ufanya watu wanakuwa maskini. Ndoto za kujiona ukiwa shuleni, hiyo inaitwa setback. Ndio inafanya watu wanakosa kupata kazi. Ndoto ukijiona unakula vizuri ni roho ya umaskini. Ndio inafanya watu hawana pesa. Ukiwa unaota unakula vizuri uko ulijichabati lakini siku moja manyerete. Tikatoka kwa wanya. Ulie chabati iwana physically. Halo? Hizo roho zote tutasiondoa, ndio nikikwekea mkono hiyo ina separate na wewe, maisha yako yaendelee vizuri, jina la Bwana liinuliwe. Amen. Na kama umekuja kwa niaba ya mtu ambaye yako hospitali, tutamuombea. Kama unatafuta kazi na uko na certificate zako, uweke kwa mkono, tutamke hiyo laana ifunjike, upate breakthrough. Amen. Kama una